لما بيجي بقى يقيم البوتنشال بارتنر زي ما قلنا، هو اصلا بيدي للناس او بيشوف الناس احسن من حقيقتها وبيقلل من نفسه. فمن ضمن الباترنز المتكرره جدا عند الناس اللي الستايل بتاعهم، الاتاتشمنت ستايل بتاعهم الانكشس بري اوكيبايد، ان هم they make bad matches. يعني بيرتبطوا بناس او بيدخلوا في علاقات تلاقي الناس اللي حواليهم شايفه انه انت تستاهلي احسن من كده بكتير، او انت تستاهل احسن من كده بكتير، او هما بيبقوا مش فاهمين يعني انت يعني ليه ارتبطت بالشخص ده، انت فرصك المفروض تكون احسن من كده، او انت ليه مقلل من نفسك. بيجوا على نفسهم جدا، خصوصا لو خلاص دخلوا في حتة التعلق، دخلوا في حتة ان انا متعلق بالشخص ده و this is the person for me وانا عايزة ابقى معاه. بيبقى عندهم استعداد ان هم يعملوا compromises جامدة جدا، يضحوا بحاجات، يجوا على نفسهم علشان خاطر يفضلوا مع الشخص ده او يرتبطوا بالشخص ده او كذا. كل ده جزء من النمط بتاعهم، لانه اولا فكرة الترك عندهم صعبة جدا، فكرة النهاية عندهم صعبة جدا، لانه وعلشان هم زي ما قلت الاحتياج ان هم يبقوا في علاقة ويبقى عندهم primary attachment figure ويبقى موجود وقريب عالي جدا. فعلشان كده بيبقوا they are willing ان هم يعملوا الكومبرومايزز دي، مستعدين ان هم يقدموا التنازلات دي.